noma ngabe uphelelwe ngamandla endleleni, kodwa uJehova ufika kukhumbuze. Egameni likaJesu sesikhona namhlanje amazwi wakho owawathetha kuqala uJehova wawagcina. Ungakhathali, ungaphela amandla. Khangela inkosi uJesu noma amandla wakho selephelile, sesikhona kuPraya TV ukuzobuyisela amandla kwabaphelelwe ngamandla. Wena uthi inkosi ayisandiva, uthi kubuyele enkosini, uzilahlile izono. Egameni likaJesu waseNazaretha, ngoba enkosini kuyahlaleka. Daniel ukusukela umhla wokuqala wayinikela inhliziyo yakho. Egameni lenkosi uJesu amazwi wakho aviwa. Bedinalo myalezo namhlanje sesikhona inkosi kusikelele. Ukhona kwindawo kuyo use-Eastern Cape, use-Gauteng, use-uphi kulozo kwazi ntoni kuzo, kodwa uJehova